Kumbaga ng way, kaong united by football, driven by passion. Kalong ka kabayahab, bat kaway nagaslem ajing kay football, kabala bana omtang hakajala, henday wat sabar kajala ru kabala pau bha. Bat kata kadai ka PFR Football Academy. Ya kani ka PFR Academy la seng house nam ar jakat phra. Deki kattu kaningot kiriurang ba. Kiba yoi jengai ya kisap bagerpang kiba ki hybrid nadu dangrit ka kerta hadu bakilarang ba kidon hanai kalat ka khang ki ban kentiu ya la kisap bat kita kidei uba rilang melim pada bat uba Frankie khadum noi Ki player ilek kai ki boyo jing kai lingba kani ka PFR Academy ilapan pau ya ka jing songo ka bakrau ya ka PFR Football Academy ka blala ban lam lenti yaki ban kentiu yaki ha kani ka kam Iblis sibo ni ka jing klik ka jong pi te habangi pai hapo ka Academy PFR ka na kani ka Academy ki bala poiru ban sha jiet chagi wei pat ki kanhon na shabar ka jilla ngala jeng ya kapifal bang ayo ya kajing ke tibet lamba ki coach jong kan ni ka tim bang saya ra kainya nga kapala kare saya ngadang join kapifal ini ko abun ki jing untoy pangajeng hakan ka PFR bang academy ngala yo balakay bun ki ba ki tournament bat ngalayo balakar sabat ko nilika nilayo banita ka sabutan nakanaka PFR bat nilayo ruban wan raya kajunjak matsang banganyo nakanaka ka PFR Football Academy nga along ubas liya banganyo wan ra na ka PFR Football Academy bat ya kajilla baya ka India na jang ya kuwi ki perlok ba mga kaong bakin system ya ka sap balay ulay bat kinam dong ki batristom bat ki bang asap Iblis sibo ni ka jing klik ka jong pi te habangi pai hapo ka Academy PFR ka Academy jongi ni pia ya ki khna katkum ka age group jongki ka snam ka jongki pada ka jo ka por andang la pia ya ki haki snam ki haki group jongki la ka jong ni penbo pat ya ki practice session ka ba kinemeting ko ha kawai ka group pat te hapo jong ka Academy yaki kena andangi lapya haki age group jongki ki baper ni la benta pat yaki haki R groups ke balong ke advance group pat ke pre advance group yang ngi le kena kini nda ka jingmut ke ban ong ba ngin bo yaki players ki bakham ibet bagi ba kham dan slam hapo jong ke academy ni bo yaki hapo ke advance group bat yaki barang kaman thamai bagi bangi dang don kam pat yaki bangin kham batai kham bnya yaki basics pat ibu ka pre advance group gile kanang kumni kanang banginyo ban fokus lang ya ki bakham dunaru kaju kapor bat ya ki di bra khambet inyo ban pen khampeken sa chu kanang banginyo ban fokus lang baro umdai tang ya ki babet ban in flat no pat equation steng pat habangi pai pat saki tournament namar ba ki bon ki tournament bangi sementa kumbang adap ong matan sipang ba andangi lapya eki players haki advance group bat ki pre advance group te kidan ki league sebengia sembenta kebal recognize naka state association na po Shillong Sports Association te ki jong ka Reliance Youth Foundation ki ni ki tournaments poro jong ka EFF ni prepare bangi penbet ya ki groups ya daki players ki bala ban compete akata level ban ki badan po advance group te kidi ki leagues pat ki domestic leagues ki local leagues pat ni penlek kai da kidi ki kena ki badan hapo pre advance group kenang baki makiru kinyo bantalang kinyo exposure da kabayo lek kai hadu menta ni shamba ka response jongki kimi ki pa kalong positive tela kidan kam bakin ajing mut yang ngiru ngi pedang kloin ma ki kimi ki pa kamtep teng ki jing don kam jongki kun jongki players tengir ni habanya sngap lang namar ba habangi penyat ke academy kadilang ka jinga trelang jongki kimi ki pa ka coaches ki coaches bat ka management ha ka ju kapor de New York musim na ka jinga kentu jongki kimi ki paru bat ya ki response ka baki ai maki ni pedang baik kenang ba baro kan ya baik ya cantik pak Larong sa PFR, kapapensong ng rembangan la
pergi ke jing nak ajong lingba ki coaches jong kan ka academy ji kai be yon ni ki la long ki ba mentoy shibun ma ini kum ki players ban ni kum ki players kan thai ni la sham ro ba da ka ba yo ban ya shim menta ban ne kai kum kan lines foundation youth sports kan yarap shibun man pen pergi ya kar pam la ka jing ta bat komentaru na aku makan ni senam ko pemerintah kadang kena layo kala ruban ya semeta mo banila kay hati kau kasilong mesti ni bapanya ada kasilong sports association ya komentaru ni larum sa finally ya ikai bayo na kanya ka academy kilong kiba yarap hai ni players long lekin ki jinhikai hi binigyo ni coaches ki ni yo ban improve long football skills, football knowledge. Kami message nga kalong ba piwan PFR ka kani ka academy kalong ka ba biang pamolong ban improve ka the PH siya ka ta football ajing la ka ba PP la ka wan PFR kalong ka ba biang hai pinamar kibon ki jingmenta jingarat na academy. Ya, ada kai ka PFR do sa ni coronavirus ya. Dia ngelayo jing debat nak yang coaches but mentang ala kam biang man ya kai dia I play good skill management dia bang ayo ben yesem mentang ala ka life solution but di ben bagi teman sabar ro buat sabar kariro kum teman sabar long kum kata asam kui ro dia sabar kari tang habutan kalong kum ka exposure tour tang tai kala ai ga kiarap sebut ni apa ki wan ki player ki wan ni penikai ki wan ben bet ni ka academy ki wan ben bet ni academy ba kinduk kia sa kinduk sa frang ba kinduk poi ro sa ka thong ka state team dia dan ni ka tu ni dia kum dan ni wei kena ba la pau ni na PFR dia la di bala kana ni hi la pau dia sai scout na ki te ki ba ni ki coaches na ba kum yo la ka sai terbat dia state team dia dan hi wei tu ma pa di tu pa dia mega akan ni ka east kalong east Kasial district kum ha mega games dan ba sala ka ba sa jet kum oda damia mewan itu tai long kami mo beri kami jong biani domi mukim badang jong mentasis nam akan nika PFR bat lengba ka jingdon jong nika PFR na syambat nga UI ba kikna ndi tang ukun na jong rewat kikna ru kilala ban pen isu ya kata kasap ka ba makikidon kajing na aku boleh kini ki nong penyat ka management ki coach ki ba lakit kia ki ba la shim ga jingkit kli na ka banta ki kun jongi kum ki kimi ki pa bat ka jingbu jongi ya ki kun hang ni kalong ka ek ka ba yo jing mentoy ka ba haying teng ngim yo i ki kun ki don ya kata kasap no ndeng ba ka jingwan ra jongi ga jing thap jongi ki kun hakani ka academy nila ban iya kasap ka ba kerpang ka ba ki kun ki don ka jingdon so kani ka PFR ngalaban ong ba kani ka PFR kalala ban saya shibon ki sap ki pang ba ki kna kilala ban shimenta ha ki tournament ki ba pair example kum ha ka miglaya games bat nang ta kalala ban peni ya ki kna shabar ndai tang ki kna ki ba he ndai wat ki kna red ru nang ta kum ka jingi i jongi ki kimi ki pa lada don ki trial
ki kena nakani ka PFR kemot ki kiu bai ki poi bai chaka thom ata ka de ka jungi banang ta kila ngan okno ki haki hadin ba kila yo bandrong haki senior team kena ki bla don lupa haki senior team hadin ba kila yo ban yele kai na ki games ba pher kila sha pan kum kalun mo ban yele kai na ka Shillong Premier League ka badai ka club ka bahen ka bahakli do jong gani ka district jong kali ka bahe do ha gani ka district jong ni te kumta lingba ka jingdon jong gani ka PFR ngala ban ong bakalala ban sei shisha ya kita kisap ba ki kena ele kai ki ba nado ki grassroots level hado ka senior level lani senior category kai jong ki coach ngala ban ong is the best no kila ai lot met bat man sim kila ai ti lot met bat man sim ndai baki hikai tang malumala ndai kila le pumnya ki khon la jong kila le pumnya ki khna la jong ki ba kila shim shisha kata ka jing kli ka ba mangi ki kimi ki parung isno sarong ban yo kum kimi ki coach ki wei pat ki long kimi ba kin thap hakanika academy nak benta ka jing mantoi jong ki khon ki jongi hi hadin hido biasa isin kalala ban yalam ya ki exposure tour ba pher omtang habar jong ka jala jongi ngai wat shabar jong kari jongi ru ka ba nidang sudah haki benai baladam kata sebutan ka ba kila like under 11 under 13 but under 15 maka jinlet jongi syati kala sandur kala nang penyok mensim syu ya ki kena jong kan ka PFR ha ka ba kila nang trang ban mi syusyu sabar ban pentebit syusyu yang ladi hakani ka sap ka thon ka bamaki kidon bat ka jingdon jong kan ka PFR ka jingalam jong ki ya ki kena syaki jaka ba pher kala sandur ya ka long bri man bri jong ki ha ka ba ki kena kila ban lait na shipun ki jing sliu ki ba ap thap hakani ka juk hakani ka perthai ka bamanta na kaleng kinong panyai kele thu bakalong ka kabu ka bakraw ya ki bakwa ban cha pentibit ban bandrung Cakap PFR, namar kadai ke akademi ke belas dang kirang ba, hadu bakirang bakithai lekai kilala ban penulong, yala ke jingkwa ke jungki. Kila pentibru bakijing siu kalong ha kador ke bajam ba, bakijing siu bunai kalong ke baduna, bar kila ai ke jing keblei ya ki kimi pa ke belak kloy, ban ai ke jing trelang, bat kinong penyat, ban kintiu ya kesap kapong jengki habarit, ikun samla bat kirang ba, ban wanra ya kana ke burom ya ke jela lingba ke PFR Football Academy. PFR Football Academy la seng of nam arhaja katra halor ke jinchu jungi ban kintiu ya ka grassroots football hapo kani ke jela kani ka nangrim ke jungi kalong ba ngisiam ba ketum kani ka juk ka bamenta la dengkam yiki kena kindio na du ka grassroots level senang ba nginla ban kintiu ya ka kani ke jingla ka hapo kani ke jela hapo kani jungi borokowe ta hakalo karut kompat phi jiat yaki coach bakin aja kai pat ki khna habide baka jinjiat yaki coach yaki coach number ba nikok par bangi seng ya dan yaki coach ke bangi si ya itu itau do pingi khot daki ndai hadien ba benta ba kana ya kisnam ni situ ki jinangkam ni kini dong kini professional coach pingi liwat ki jingte pani hai kum ki coach ko kana academy
session juga kena ke schedule ni saya pembilang bagi coaches dibandai in charge la tujuh kategori but baca ke schedule ni base kat kum karta juga kena kemud ke under 6 kin practice pra ke under 6 ke under 9 pra kena under 9 but kum tak ter hadu ka senior level kum balong menta nomor ba jam ke jisiu ka ke sibun ya ka academy mun ketelun gi kam nomor ba kum ke academy ru kadang kam siu ya ka bai ya ki coaches kan haban siu ya kamadan nomor ka kamadan ke bersuai kum balong menta ni bat ke ni MFA kum juru ya ka multi ground ya ka public school menta ni plan ban wat su sekali kamadan nomor jumbun cu kena ke fee structure nomor ba hapet kat kum ka jumlah juga state ma kum ka katung ke jemput jungi sembah kini hapo jela jungi bensim ram tham ru kabu jungi cibun iki di family semar tidak family sebon kiba longying betul biang tidak family kiba wana ka longying ba samjuna ka juyo ka jumpa ke ben kan long balance sang baro nakalin juga management itu be bensim ruspa ka sebenai nak minta uwe kena but nak minta itu ki kena kiba wan pat nakalongying kiba duna ka juyo ka jumpa kiba dan sisai ka sap ka phang ni ai ki ka free scholarship amta kum kita kena Agata pa sudah berong kepada rakyat management ibu lajar prospa namta ka ba admission ke bukan tutlang kata ai min nakanya management kemudian berdiri kabre berka jersey practice jersey ke tournament jersey bagi ni agak track jacket berkepala di kita dikiri kita ni nakanya management ni mission guys kumbalong matang iyo good response ki parents nomor ba kumba ngisya menta limba ki tournaments limba ki games limba ki tour keba ngi elek keleng wala dede sabar wala dede hani hapo jalan ni sabar keri niya good support ni ki parents semar bagi parents ki sim ki ya ka jingkiu ju ki kun ki jaki de limba ka jungi jungki ya ka jingkiu ju kun ki jaki habar kiliang de halor kan nong dem niya ka good response but niya ka full support na ki parents sabang ile ya ki ber pasal kau itu apa itu berkata bangku demi seperti nak parents nandu nak parents tiba tak ikut tentang bagi ikutna ikut bangdan satu football bagi tak hani cuma kita ba boni nak ikutna kita kandang su kita nak kai kelamat ke ba hapan kita sah kembali kai ke komensua jadi kadang nak lagi pun bagi klik pa kita ikut hani bagi kita bangdan satu kita tang nak ni exercise namba ini kejirak antara joki kan. Beda bagi tournaments, sibun tournaments, ngilawan mereka nadu ke kategori, nadu ke grassroots, nadu ke senior level. Dia benyo ke tournament sarai ni melak benyo nomor ban ke tournament ke badan lada deh pok ke jela, dan ni sebar jela, ni ke PFR barbor ni bisa kuat ni bisa invite. Dia benyo ke tournament kalau asim jumlah benyo dan nomor kalau bon pada tournament. Andre have bedi with trophies, sibun trophies ngelayo kentut ngadu ka grassroots, ngadu ka senior level. Kumbalong ya ka senior level naka fourth division ngikio saka third ni akio menta saka second division. But kumbalong menta ka women's senior team kalayo benrung ru saka final jo ka women's sa football league kala penyak ka Shillong Sport Association. De menta ngindang pengkre nomor ngiding don so atlet tour menta ha ni bena January ka benlong hapo Assam na menta ka under 13, under 15
Dia kini ke dia ke platform ke bah kena atrai kena banyak pun bah ban pos tak thong bikin benda kena brom yang academy berkawai berkunjuru ya ke jelahi berko. Bisa kemudian tu apa dia bagi trophies waktu om medal ke trophies kena kalian juga juga tim ini hingkong ni yo ke trophy hingkong ke dia ke tournament ke bah lagi reserve mi pa ban kun ni ke yang tournament ke balang sumel ya ba satu ke tournament dengan kula adu ba kadi ke semen kong bini te trophy di ke bahe ata ke ba al pa kalong ba ke tournament ke sabah ke jelang kum sepo di Google jadi ke kawai bini dapat champion ha bagi na pilihan no ya ke United atau ke Pon atau nama Arsenal Shua but kumta mentan kan tiru yang hablik bang menyekun biang niki senaman wan ter alterek abangin hablik bin kitab ni kan ba sementan ni tournament ko pelong lati te tirang bonso ani smat tournament ke ba ni hab pandai ko se namta ka exposure na kitna betul ki tournament ke bang skor sa bahasa bahasa ke